سیوم ایول اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان با مقصد اشتراک در واخوری سران دولت‌های اعضای سازمان همکاری شانگهای به شهر آستانه جمهوری قزاقستان وارد شدند. در فرودگاه بین المللی نورسلطان نظربایف پرزیدنت کشور محترم امامعلی رحمان را سروزیر جمهوری قزاقستان آلژاس بکتنوف و دیگر نمایندگان والامقام گرم و صمیمی استقبال گرفتند. سیوم ایول در شهر آستانه اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان در حاشیه جلسه شورای سران دولت‌های اعضای سازمان همکاری شانگهای با پرزیدنت جمهوری قزاقستان محترم قاسم جомарт توکایف ملاقات نمودند. Многоуважаемый Эмомали Шарипович, я очень рад вас видеть в Астане. Хотел бы выразить благодарность, признательность за участие в саммите Шанхайской организации сотрудничества. Это очень серьезное подкрепление. Я считаю, что именно ваше участие имеет особое значение, поскольку вы единственный действующий президент, который стоял у истоков Шанхайской организации сотрудничества в 1996 году. Да. Поэтому со всех точек зрения вы являетесь человеком, который имеет огромные заслуги перед Шанхайской организацией сотрудничества. Эта организация является, на мой взгляд, эффективной, авторитетной, демократической по своей сути. Спасибо. И надеемся, что с вашей помощью завтрашний саммит будет успешным. Что касается всех документов, я просто на правах председателя хочу сказать, они подготовлены к подписанию, поэтому каких-либо проблем здесь не должно быть. Что касается двусторонних взаимоотношений между Казахстаном и Таджикистаном, здесь нет никаких препятствий, нет никаких проблем, которые бы не нашли своего решения. Мы являемся действительно реальными союзниками. Я очень рад этому. В этом ваша огромная заслуга. Уважаемый Касым Жомарт Кемелевич, большое спасибо за приглашение на очередной саммит ШОС и теплый прием. Поздравляю вас с успешным председательством нашей организации. Успешно развивается наше двустороннее сотрудничество в торгово-экономическом и культурно-гуманитарной областях, а также в сфере безопасности. Готов обсудить с вами состояние и перспективы наших взаимоотношений, а также международные и региональные вопросы. Еще раз большое спасибо за гостеприимство. Хотел бы информировать, что мы очень серьезно готовимся к предстоящему вашему государственному визиту в этом году в Таджикистан. Я знаю, что все документы по нашей организации подготовлены на самом высоком уровне, особенно ваши инициативы, принятие декларации. Это имеет очень важное значение для нас и для всего мирового сообщества, к чем я вас поздравляю. Большое спасибо еще раз. Благодарю вас, Эмомали Шарипович. در واخور جنبه‌های مختلف همکاری‌های دوجانبه تاجیکستان و قزاقستان مسائل روزنامه جلسه نوبتی سازمان همکاری شانگهای و موضوعات علاهیده منطقوی و بین المللی بررسی شد. پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان از پذیرایی صمیمی و امکان دیدار و ملاقات اظهار سپاس نمودند. در واخور مسائل رشد و انکشاف مناسبت‌های همکاری در بخش‌های تجارتی و اقتصادی، کشاورزی، انرژتیک، نقلیات هوایی و امنیت محاکمه گردید. جانب‌ها آمادگی خود را جهت ادامه فعالیت هماهنگ در مسائل بین المللی و منطقوی ابراز داشتند. برگزاری جلسه نوبتی کمیسیون بین حکومتی عاید به همکاری‌های تجارتی و اقتصادی در شهر دوشنبه از مسائل دیگری ملاقات بود. در رفت صحبت جریان کار در ساحه رقمی کنانی و مسئله جدا کردن بوروسیاها برای تیار نمودن متخصصان تاجیک در ساحه تکنولوژی اطلاعاتی بررسی گردید. جانب‌ها اینچنین عاید به دیگر مسائل مورد توجه گفتگوی سودمند انجام دادند.